Hi, Bischas! Time check, it's 2:50 in the afternoon. O open na me after 10 minutes, guys. So, see you all. There is a Bischa, eat all you can. We are located at Capistrano, Macahambo Street. Nami signage nga Mr. Peps. So, diya na mo anak, guys. O, dali na po kayo matuuna na nga mua. And muna mong mga menu for today, OMG. Grabe kaputok-batok, mga kabischas, no? Natay chicharon, natay pork bula-bula na pagitay lechon, OMG, asa na mo ana for only 269 pesos. Ali na mo guys, diri sa Bischa, eat all you can. So inana kadaga na inyong makaon for only 269 plus unli drinks pa gyud. And finally, luto na tong crabs mga kabischa. So kompleto na gid atong menu for today. So ali na mo. Sabi nga menu, overloaded kayo. Kani pa lang daan nga mga seafoods mga kabischa. Worth it na gid kayo yung 269 pesos. No, og na nami mga customers. Actually, ganina pala sa 2:30. Og ingon ko for a while lang gid kayo sir no. Kay hapit na gid ta mag-open. Og ako rin lang gipasulod. Ali na mo.